Hey mkhaya unjani mkhaya? Hey kwasuka lokho kwasemacunwini madoda kangazi kunjalo. Hey ngabe kwakhala nyonini engabe ihlambezo sakhona emacunwini. Hayi khona. Hayi uthuswa ubalwelile. Inganekwane lena nemlolozelo nje yonke lento abayikhulunywayo hayi nginandaba nje nayo mina nje ngithi angene lapho ngishaya ingoma mina hayi indaba yomlando ukuthi kwenzakalani kwasha kwacima izinto ezingekho mina imali nesigcwagcwa nje ngingene ngani iduhle zibuya ngamandla nje Mai ayizamshaya lo nkosi yami uqoko luphi makunje uqoko we ebaphekwana ayimele libuyelana lobe linesibindi avela amahlazo uNkulunkulu wami kodwa ngoqoko ingeke izashaya idluze zashaya kwabole